Uboroso bw'umugusi. Mwanchumurigaria Wensoko TV nigora sechinga kia semesa ya maiya ku Wensoko chinsa isato asobutuko bwega w'ikumi na gatano mutinyukano mwaka bw'ekiri bubere 25 na monchi nkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagari timu ngima egonkonya ku Rwase studio ya kabere ochikwene kia marigone chibichango gochirara se nchiringi ya asobutuko bwega togosabiro karansi ko benentu kurbono oika omwerio ayega negati yari nkwariganirete obutuko bwalero. Leo mimi naanzisha hii barabara hapa, barabara zingine kule South Mugirango, nimeanzisha barabara zingine jana na kilomita 220 mpya ya lami tumeweka pesa hapa Kisii. Etari muraibuense wiko mwerio imeagusirero hasa chakia magendro ao igatia abo bwagachubu getige chindege nsemo ya suneka. Omontoria manene bwense ngo itara nero korupuruto ga tokamuganya ebare nero nkoro jari bana taigeti na ikaga nero Steve tana go ikaga abamenyi ba miruka ebunge ya West Mugirango county Nyamira kwemuronganerie parembe hekuba miruka go Kenya musi. We unequivocally demand for the immediate resignation and prosecution of the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. Abega nseme kwa ameria serikali bamochiria serikali haso gukina kwirigori rya mabuta. Karibu sana mwancho murigeri obutuko bwalero tokochaka no report rokubwatia maiga yekiombe kerikia April gukine rigori rya mabuta obutuko bwogokera rero ase lita ya petrol na diesel kirache ko ngo gwetane shilingi 200 nigori tukoria rero ababwatani ba mabuta imemo chobo songo baorokire kugechiko kwabo asekeria hobonchirya bwabo burachie kwerananse okwana imeyegeta senye keneye chigari imemo chobo songo nigo bono bao bwereire ababiria ko batayari guchia komentero chibesa chobo sombi bwabo hasebaganira serikali kwene kyankobekere meroberio yogokeya rigori rya mabuta eria asomotinyi ogocha muri kito Petwel Machini agotomanyia senchero bwikirana. Maiga yekiumbe kia April kuralia okomenta kwa mawiria mabuta obutuku bwokera rero nigobona bote ni bamatatu besokire na korokyo kogechwa kwabo igoro yokomenta kwa mawiria yo amaguta mentete ese chibesa chinyinge sana totana koroko tuanzite biasara bya matatu kera maguta komente serite yamo chiringe merongene negendo yo kumia na ntokumetinga no obogima bwa boito bwa matatu ngakitoko chikoba kemna bono egari ne nafuere tigoro nafuere tine chirebu egari enke Nissan nafuere tine chirebu chibasi korokunga 6000 lakini lero mono mami nafuere ya mwabo na 11,000 so etabauti ye chibasa nyinge sana bono ne ligoriri abantu bakorundiri koro ribata batakarure bono ntoma tinga toja komenta 100% kuna maguta mentete okona stage nene ye chigari memo chobosongo nigo bakorera bubo matatu baichana iro kwirana inse ko bonchire bwabo asibali bakuri na kigali batabwati kibesa na mafuta mentete kurubotuko abantu bawe ko biso ko bateye kibesa ne kiri busato iro monto ira nayo biasara kurumambimbira abantu ba kibesa kibabere to boko tatu ya kongire matatu tali elito amade kure miaka ya kurumaya boni gano nyu mwabiri ko sabiri ni ngumu konyore besa ikeri goriri ko genda no nyenkeroka mondo ko nyora gori ne gari ota ambibiti abwade mondo yegekerago tebana misini abwade makanga ngo musukishere kwa ese para tara kasare ko genda itwara ko sababa konda kitabaito ni chintara bachito nyala jiko jali omwabiri ase ngenjereri tuomeire na kiro mondo na baomeire azine ngo ngwere gende ngeye gari geta metali tukune yemera agende bono bunantu to ko sabiri ko jinarobi yasarambi yo totali ko jinarobi pienze yomete magori na makongwale nanyana bo nigo baburia babiri hako ebekrania buya nako batayare guche komentero chibesa nakorira gucha kurigereria igoro yobosombi bwabo ni kari cha abantu baminda basaviri bamindona naki mwe prepare mo gocha mwe bangane chifea chirigori kya kwansira bono ngo komenta to rigori
Koetani anye tuwa kana chile na 200 to chikora chile na 500 totali kusuna ne siringi. Na tola nyale kolendana na maguta aya tuachire ga stage tocho kwana iguru ya matatu yaito muna maguta mentire abantu baito mari boronge kiagera maguta percentage ya mente ya iguru mono nonye no gutara ko bagacie nkongu nkobanga tole chiruti kulingana na bakwe mukichi customers chiabo tobeke gwika mambiga tumenye na kitoko kore gacie yo na ande nguke size onye serikali gegwanja gaki chibese chiachire amaguta achire iguru mono ekiagera bono iga ntokunyara gokaraga chiga chingwana kiri go pakiu muna intua baraiya banene ba matatu ngo ikaranza tole tobange na kitoko kore binde bi kiagera ntetia abantu baito bonsi general bachandike nigo mono baruko bore gocha serikali kurigereria igoro yogo keya rigori erio omutinyo gocha na ande tugusabanga serikali yeito ya Kenya enyare ko bageko nonye mo tanga tseginchire kururan chigereta maguta ya agereta rigori rigakina munyare ko mugutubwatesia muturwane sikiara maguta na economy ya kiregento yogero muntu ujara ko affected goeteranga amaguta akinete bokibo kiregento gojikora geko mbigo mwana inchi ento tware ko batebi serikali etokonya ira ni mafuta inse buna konyale igera abantu nari baranyale bikosi bugima bobokongo pesa njiyo kuripotiria Ensoko TV kura siste chigarime muchobo songo nchepethuel machin Memono muri kitopetwel machini no roboti rwa senchero bwikira ntotigarita se engana yogo kina kwiri goriria mabuta nsemo yo kwameria serikali nigo bono baichaniro gukina kwiri goriria mabuta ya petrol amonerie diesel egento batebire nigo uchumi herachie ko bakongera abana inchi bakonyora gwense bagokwana nabalikia mangana kuru asensemo ya kare no mucho Nairobi bakorowo no murewe kya magia DCP Rigathi Gachagua amono mokonyi bo murewe kya magia Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo bono basabira ba Kenya ko babatoereru na ko babwate cia herio bachekorenta hoborai obuya hasobo chorio banne bole bosio mwako gocha. Following the April 14, 2026 price adjustment, Mr. William Ruto will earn a profit of Kenya shillings 5 per every litre consumed by the people of Kenya, or the equivalent of 2.5 billion Kenya shillings. In any case, the commercial frameworks between William Ruto and private international companies, we want to explain that this is not government to government. This is government companies in the Middle East working with William Ruto and his proxies. In normal circumstances, if it was government to government, these Middle East companies would be working either with NOC or with the Kenya Pipeline Company, not private companies owned by William Ruto. So there is nothing like government to government deal. It is government to William Ruto, proxies and companies. We unequivocally demand for the immediate resignation and prosecution of the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. We also demand the resignation of Lee Kinyanjui for being complicit and being part of this scandal. If you sat down with Kenya Private Sector Alliance, the Kenya Association of Manufacturers, and all these private sector people working in our country and investing, working very hard in our country, some of them in low tones, some of them in extreme frustrations of the things that happen, give you evidence that our country is headed the wrong direction. And we are asking these questions not because we are negative about these things, but because we are also alarmed at all these things that are available. And we want to, lastly, on behalf of my colleagues, thank the Kenyans who have given us this information. You had my 2 colleagues who spoke, my 3 colleagues who spoke before me, Honorable Gachagua, Honorable Kalonzo Musyoka, and Honorable Muturi. All this information that we have, a lot of it every day is coming to us from Kenyans who are very concerned. We thank them. We want them to know that we appreciate their forthrightness and their commitment, and we remain open. Please give us more information on this, because we have been taken through this oil business by government officers and public officers who are willing to share information, who are equally concerned and very, very frustrated by the way the affairs of our country are being run.
Togoskabosio mwancho morigeria maiga yekiombe gyokoringoria rigori ria mabuta kia EPRA kuraria rigori rinya ria mabuta butkobo kera rero igo mojumbe bwensemo ibunge ya Kiharu Mheshimiwa Ndindi Nyoro hamochire getambo kia sate bire serikali ya Kenya Kwanza nigo yabirige kondreria haba Kenya habokonyora gwense korengana na Ndindi nigate bire serikali eise kobeke merobirie meikiranu igori ria mabuta nigo rirachikore nanse asensema ya mojumbe Embakasi East Mheshimiwa Babu Owino oyesokire na komochari rigori rinya ria mabuta asate bire nigo rire igurube ese omokenya wokonyora wense na ige sekta eyunebwente kurigirirwa ase obwango. Kenya is carried through fuel. Na kwa hivyo ingekuwa ni vyema serikali waone ya kwamba bei ya mafuta tu sio kuweka tu kwa mafuta ya gari, inabeba uchumi wote wa Kenya. Na mimi kama kiongozi napeana practical solutions vile Kenya inafaa ifanye. Ndio hii mambo ya mafuta tuishikilie kwa sababu ni ya muda. Tuishikilie kwanza. Ya kwanza, ile VAT serikali jana walijaribu kuonyesha Wakenya ati wanapeleka chini. Hiyo ilikuwa ni sarakasi. Kupeleka VAT chini na 3%. That is a joke. Hiyo ni sarakasi. Na Wakenya wanauliza, lazima serikali ipeleke kodi ya VAT chini ya mafuta. By at the very least an extra 5%. Na hiyo ita reduce bei ya mafuta na shilingi kama 8 hivi. Kitu ya pili ni kwamba fuel levy ile serikali iliongeza mwaka wa 2024. Wakenya wanasema hiyo shilingi 7 lazima iondolewe. Na jambo la tatu, iko fund katika Kenya inaitwa Fuel Stabilization Fund. Na ni pesa ya Wakenya. Na iko na pesa zaidi ya 20 billion shillings. Wakenya wanasema an extra 5 billion shillings itolewe pale. Wakenya wapewe subsidy. Na katika ile mafuta Wakenya wanatumia kila mwezi ya around 400 liters of petrol and diesel per month. Itapea Wakenya nafuu ya shilingi 12. Ukiongeza hizo nasema mimi 3. Kupeleka chini VAT by an extra 5%, hiyo ni kama shilingi 8. Kuondoa fuel levy ya shilingi 7 na kuongeza subsidy ya Wakenya kupata nafuu ya shilingi 12 per liter. Hiyo already tutakuwa tumepea Wakenya nafuu ya shilingi 27 kuanzia leo. Kwa nini serikali wagoje mpaka Wakenya wenyewe waanze kujiexpress when they know the right thing to do? An increment in transport cost is going to be taken care of in the final product, which is the food that is going to be sold or a good that is being produced. And therefore it means that when you increase fuel price, you are going to automatically increase the cost of food in our nation. When you increase the cost of food, then the high cost of living that we were running away from, the cost of flour, cost of unga, cost of mboga, cost of any other thing that is capable of being transported and or eaten is going to Maiga ya serikali komenta amabuta boserigori hiria mabuta ase petrol amo ne diesel nigo bono bosenigo kiarentire tiberera ritindi mona segati abananchi na baigo abarai au oyo kurigekero kyobo governor se county ya Nyamira mwakili Victor Swanya nigo bona mochire serikali hase okoremaria omutaka kagokora negeta senikega Nsoko TV gwetera senchira yesimi nigatebire ho gukina kwirigoriria mabuta nigo kugokinia ebinto amagori egento mutaka ataikiraniri nigo Swanya ako aruro kubori ocha serikali kobeka hemeroberio yokwanekia echikoringoria engane yu asenchire wikirana. The government must do more. Amanganaya a petrol station, petrol which has gone up. How you call it increase a petrol? Diesel, which is largely used by 40 shillings per liter, right? A petrol by another 20. Now, I'm sure by the end of tomorrow we'll know that increment with the actual effect. We'll say in between here that's quite a huge percentage. Now, they have reduced tax. It's not reflected in the increase
of the petrol, the way the general petrol products, right? So we expected that increase to have been much lower if already they have reduced taxes to 13%. Now again to Kende, if again they are saying that they are pumping billions of money from the levy to caution. I mean, are they saying the actual increment was more than 40? Was it 80 or was it 100? So I've known the word on Oborabu as the increment here. So the Mwananchi Abeshwanga in between the cartels, the fuel cartels are not using the war in the Middle East to exploit Mwananchi. And definitely this is going to affect literally the poor people. The poor people about me is matter. I want net they can manage because they have to fuel after all lakini umuntu mutakoyo basi ya kutumia matatu ya kutumia, this increment is going to reflect to them. Even the wako voucher kora, you want to be they will decrease all the products they are using. Even amavere, even umugati, even inki. Imo wakana, the poor person. So I think the needs to come out clear to understanding that if they have said that they have used the petroleum levy money to caution the Mwananchi, how does it translate when you still say that even with all these cautions we're talking about, reduction of VAT, you still have to increase the fuel by 40 shillings and 28 shillings respectively. Those are the things I think we're going to clarify by the state so that Mwananchi have a settlement. Uskabusio mwancho murigeria muraibwensi ya Kenya muskule mruto na baraibande kurwa sorongoro gusi niko bono bagendreire netaro yabo yamagendro imayoro gongorwa abwasiri tukuriare ra chakire taro ya sense mu bunge abo machoge chache hasa igora bene skuru yabanyagita yabo yokwena na amageri yabanyagitari ya KMTC ya sense mu yagucha abigo chakya beno bwagachibwe chiparase ensemo ye bunge yo esabari muraibwense niko bono yaikira omweri uritukuriare rero asaikira nase bunge ya South Mugirango neri abonchari asaigora bene na gochakyo obwagachibwe getige chindege asensemo ya sune kabuna gotumanyumuri kitoi Cliff Orenge. Neli tukulia kane na ndelio mwelio asitaro ya magendero y'umuraiwensi ya Kenya ime yorongorwa gusi abwasiri tukulia rero acha kretaro yaye ime ensemu yebunge machoge chache asaigora bene eskuru ya KMTC gucha campus ensemu ya getukim nabego gucha bene obwagachi bwechipara ao na itichiro asensemu yebunge yo bego yetare ensemu yebunge ya South Mugirango abwo asacha kebene obwagachi bwechipara ao nabego eskuru ya KMTC campus ya Nyangweta. Sasa wanafunzi mtajitayarisha kuja kusoma hapa masomo ya matibabu. Nurses, clinical officers, wale wengine wote watatusaidia kuendesha mambo ya matibabu katika mahospitali yetu. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nimefika hapa kwa sababu kwanza nyinyi ni watu wangwana sana. Nilikuja hapa nikaomba kura yenu, tukaomba ya Alpha, mkatupatia. Mimi nasema asante sana. Tuko na mpango kubwa ya universal health coverage kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata matibabu. Ile siasa ama mpango ya zamani ile ambayo watu wachache walikuwa wanapata bima ya afya, tumesema safari hii afya isiwe ni starehe ya wachache. Tunataka afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Mazuri umewafanyia. Ukumbuke tulinyeshewa na wewe hapa tukifungua hii medical college 2019. Sasa leo amekuja kufungua. Asenkwana ya y'umuraiwensi ya Kenya umuske William Ruto nigasingirira buna eganga ya yanene no kweneke buna amagandiro ngokora kanale imechinsemo awa imeyagusi buna ere chinsemo chinde. Nimekuwa hapa juzi Kisii. Nimesema wakati tunajenga barabara za Kenya, tunajenga barabara ya hapa Kisii. Ndio leo mimi naanzisha hii barabara hapa, barabara zingine kule South Mugirango, nimeanzisha barabara zingine jana na kilomita 220 mpya ya lami
tumeweka pesa hapa Kisii. Umugabana Simbarati asensemo yaye nere nigagendera ko musaba muri wensi ya Kenya amagendera ime ya Gusii abwo asasaba University ya Kisii orosaya Rwanyangweta egendera ko agachwa elinda borokigwa benseme ya South Mugirango basome. Mheshimiwa Rais, hapa kuna mahali inaitwa Gitenyi. Gitenyi, Itibo, Nyansongo of Ekwari is around 3.7 kilometers. Kwa sababu KMTC imekuja hapa, tunauliza kwamba Vice Chancellor alete kosi hata kama ni agriculture, ailete hapa South Mugirango, at least tuweke. Mheshimiwa Rais, nataka niombe tu tafadhali, kwa sababu najua university is constrained. Huyu muungano wako wa education atafuta hata kama ni milioni 200 peke yake, aweke kwa hii university, at least watu wa South Mugirango. Umurai wense William Ruto nigo agendera ko bamochia bali bako yameria serikali asekeria agotabuna tubu atikende bako baba Kenya ale no korama na bego kwa kelio giri nyinge. Wanataka kutuletea siasa ya chuki na matusi na ukabila na ubaguzi. Mimi nimesema ya kwamba Kenya hii hakuna nafasi kwa kiongozi yeyote ambaye anaendesha chuki na ukabila na matusi. Kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya. Kama mtu hajafanya kazi yoyote, awache kutusumbua na matusi, awache kutusumbua na ukabila. Ama mnasemaje watu wa Kisii? Ile siasa ya zamani, siasa ambayo inabagua Wakenya wengine, siasa ya ukabila na chuki, tumeifungia mbali. Ndio tumesema vile tulikuwa hapa, chama ya UDA, chama ya ODM na ile chama zingine ambazo tuko pamoja katika broad base, tumesema hatutaki tena siasa ya kugawanya wa Kenya. Bono nigo muraibwensi ya Kenya akorere taro yaye imensemo ya bunge ya Bonchari abwasacha kebene obwagachi bwegeti kendege gesoneka abwasabono abamenyi ao barachi kutumeka asabali chabo chiembe igoro. Nyinyi watu wa Kisii mmekuwa mkienda Homa Bay kwenda kupanda ndege, mnaenda Migori kwenda kupanda ndege, mnaenda Kisumu kwenda kupanda ndege, lakini leo mimi naenda kuanzisha airport yenu ya Suneka hapa Kisii. Tunaenda kuongeza runway, tunajenga terminal building, ndio kufikia Disemba watu wa Kisii hapa mtakuwa mnaenda kupandia ndege hapa Bonchari hapo Suneka hapo. Nabono nigo yategera somra iwense nabara ikorwa athorongo rwagusi kweneke bunankoro tutabara magendero au ayumrai wense ya Kenya arure asetaro ya matukane imirongo rwagusi na kweneke buna boye kiraniare ingoripotera Nsoko TV kurase county ya Kisii reteriane Wycliffe Arenge. Biamano murigito Wycliffe Arenge no roboti rwa senchira yobo ikirana togoskabosyo mwanchu murigeria emambi ya rero niko basombi bwatene na separa hekorwa miruka kuchenya musi kutoka sensemo ya bunge ya West Mugirango se county ya Nyamira maiga yaba menye benseme yo gutiche pare yo asogosimeka matoke na koyere masikeri bagotebanigo etaratumeka buseni getari gutumeka ekereke igakembure nyinga gendate konekiwa bago kwana nabarikia mangana niko bana bamosabire umujumbe bwenseme yo Mheshimiwa Steve Mogaka koenekia bunango ikiraniare emirobirio yo gochia kurema epare yo muri kito Steven Nyarikina sanganega tia babwata nikorwa se obisyo mujumbe abo bate babune pare yo yabikirwa se budget na nechikoremwa wikire birango biribiganirie boneka Vale na matoke amakombe wiribaro nebichiko niga bamenyi bagotumeke para ya miruka masosa getari nigo basieka pare yu asekeria bagotebanga kero kiembure nyinge teriweteka enzoki abiro bokonkwende chiro nyambambo musi na boigo miruka dero twanyora twa tukobogorie customer na ritu kolia ngelia Jumatano abantu twakera inse twasime kirona jinsi yakapara ama na matoke bono lio mochumbo ito gakyo ta gojo torere pare yaito epare ne yane kurumiruka masosa mpaka Nyamusi epare na ateme okwane mochumbo ito oyokorokanga Steve Mogaka ateme ko yorosire epare bwangire pi bono nande ange na para abantu ababechi pigipigi bachandike bagwaka siri pibana gosaba mache basabuse none cyanga cyabo epare twarerire boira nkorenga nkorora muri butambe nyore na mache buna gotubokani twatemire gwake metaro twasinyiro senjo tobwati biragita na batanga serete round yelinga ninche ngore biragita biyane bibira chuiri pare kama mwaka rora egasi neche ansense ndo yonsi nare korera omo chumbo ito amono mwesmi kwa
omugabano ito baise gochese chiro ya miruka no bakorususuru ere nyinge ne pare nere gosoichi besa matoko nsipi no akorukorwa enchereje bono twanyorire nga twakwanire mpaka twarure bosa rituko ria rero twamwanga tiga tutare gocha tobeke nona matoke para tobeke chinsi agapara asenge bono rero rituko ria Jumatano abantu bakirense bagwakeranse baka babunekire megongo abangina agaiga gocha kubatenga kitutakwenda abangina batenga yaya abo togochikobuneka Gekerekio batebire nga ugutete kabuya gwe pare iyo nigo kwarema iri abange gento basabire pare iyo erosi wasobwango pare chipikipiki chiabunekire aba muna chusi na iromo nginondaro kogongi nyamira edo igetenjera garia tokakerunse pakomo ngina kabune komo gongo mwana kanyorota gachinsa go chikonyorwa omwana akanyoru Waro mwana oibaka tukamoroka nyanjira. Konyara korosigu rero twasokire bune bichana bya boda boda twatebiro nyate korosigu ngo ticha todo tosimeka matoke tubekene chinsiaga epare tenene pakenga kibaranyare konyerengereri. Ndarioki. Gaki twagurense twabunekira amagoro igoro ye pareye. Igo twarengeri tukoria chimatate twasemereti no omochu omontoria omonene bwense ngo itara. Nero korokuruto gaki. Tokamuganya epare nero nkorosi gujari bono taigeti na ikaga nero Steve tana go ikaga nigo bamochiri omubungo West Mugrango Mosike Steven Mugaka asogotekirania ira yokorosi epare yo koru Steve Mugaka ga akaetu chikura koruga iga ntwanya komorora iga kera matanga abeire ga gotomo monto amwasiringi chiribuibere ayoro chiribuibere nkichira konya senga kie yabon tigaiche nere tomorore buna twamwete chikura tete nje nabeire na umyo moremereria bona iche atoroserie par ntunto tageti ato echiri bwibere ngane chi ko seru ngata se ntunto tageti bona bese choko seru to isanike bona tutaita magendero epare ye ne tutobekeru eramu egere tomanyengo moto twachore tokoreira magendero lakini onyambo saigo ntomo tageti tabasa kominyoka gweta ne nyimberi ya matonto na ya Nigeria ya ntotageti bona tugatebekeru epare ya magendero omo esimiwa okoro Steve Mugaka agendeka one time ndabagaiga nago chakiro boroso bwo bugambi bwaye lakini ntwanya korora gako yarosie bare lakini kufikia sasa hii barabara haijai limu hata DJs. Tulikuwa tunamuomba mheshimiwa wetu tafadhali mahali ulipo ziara ya rais ilipokuwa hapa tulitarajia kwamba hii barabara ingekuwa moja yapo kwa zile barabara ambazo ungezungumzia ili tuweze kupata msaada. Hii barabara imekuwa kama ni kitega uchumi kwa wanasiasa wanapokuja hapa chini wanatudanganya ya kwamba hii barabara ndio watashughulikia. Nigo bisi yo mubungo West Mugrango yatebire ngae pare UNH korosi wabwango iga no munyakonda obikirwa roro abamenyi basabire ngae yango iwe korosi wa aye baba Naomi ogeoka Naomi omaremereria ogatana na otoroseri kaigwa chiete gocha Kerokori mega yane ne para ya nyareko bage gosumbuana ne mono bamenye bagotumeka epare korwa sensemo ya miruka yagenda masosa gochegetari asiri tukoria rero banyareko bagosimeka amatoke na kweranga nyoru mujumbo West Mugrango Mosike Steven Mugaka tago chikoririe pare iga nigo barache ko babakwendra gotiche pare iga irinde bateni obosombi korwa se pare yo kubata ni korwa sensemo ya miruka yenda masosa goikagetari ingo reporteria Nsoko TV ritoranyariki Steven Embonde. Toskabo sio sorbo trono mwancho morigereria abaraibe kiama kia UPA niko bono bari gandira babwatani abaye kurwase county ya Kirinyaga okwana kurwasa magacha manne ye kiama ikyo nabaraya bwase bono batebre niko baguche gutwara ikiama ikyo ense ingima herio kwene kia kira omo Kenya ngosoare na libarache ko mwako boko Dr. Fred Matiang'i asanga yoko liekergo kyobara ibwensa sobo choryo bane bole bosio mwako gocha nagotomanyo muri Kitolinet Nyambane Temwere Matiang'i atumiane yake. Hivyo ni kusema waambie Matiang'i wa mama ni wake na tunamgoja na tunatayarisha kura zetu na tuko nyuma yake. Ababwatani abo bariganirwa na abaraibe kiama kia UPA orosagia rwa Nairobi nigo batebire buna nigo baguchia kurwanirira ebirogo ao ase kiamekyo na kwene kiankoni abare ekiamekyo ensemo ya Centro na ribara nyore ababwatani abange na kwene kia Fred Matiang'i ngochiare kweira oborai asobochori bore bosio. Na ndio tumekuja kwa hii chama ndio tuonyeshe chama si ya Wakisii peke yao. Hii chama itaenea Kenya yote.
na tutakuwa na nguvu ya kumtoa Kasongo. Lengo letu ni moja, kutoa Kasongo. Tumekuja tukiamua ya kwamba katika Kenya hii ile mtu ana uwezo wa kutoa ile mtu ametuhangaisha sana, amefanya maisha iwe ngumu sana Kenya hii, ni Bwana Fred Matiang'i peke yake. Matiang'i tunamjua kwa kazi yake bora ile alifanya akiwa kwa education, kwa security, na pia tunajua Matiang'i kama somebody faithful. Sio mtu akwenda akidanganya watu nitafanya. Na tungependa sana kujulisha wananchi wote kwamba sisi kama chama tumejipanga vilivyo na tuko na nia ya kuhakikisha kwamba tumeenea vizuri katika maeneo yote ya hii nchi. Tutaketeko genda kirase tuhakikisha chama ya UPA yatwalire emeli asense yonsi sense yaito ya Kenya totole chi office kirase nigo bono baruro kuburia guchia asaba sae wesokia asobonge na kwerikia buna abakichikura na ribara chigutwara eriogio asobochori bo mwaka bweshiribu bere meronge bere ne 5 nebere. Nimejitosa uwanjani, nitasimama kiti ya Senator Kirinyaga kwa tikiti ya chama cha UPA na tutamuunga Matiang'i mkono. Mimi ndio katibu mkuu wa Kirinyaga Youth Sport Association ambayo iko na wanachama 8,000 na hao vijana wote tutawamobilize, tutafanya mass recruitment ya chama ndio tumuingize Honorable Dr. Fred Matiang'i awe rais wa Jamhuri ya Kenya. And we are supporting Matiang'i to be the president coming next election. Tunampenda, tunamuai na tunamkamia sana Kirinyaga. Na ningelipenda kuambia wa Kenya, tukifikiria kutoa aliyeko ndani ya kiti lazima uwe na kura. Kwa hivyo kuchukua kadi ndio tutoe Ruto. Kesho, jinsi ambavyo my chairman had already said, tutakuwa na mkutano wa vijana. Kwa hivyo tunasema vijana shikeni kura jinsi ambavyo wenzangu wameweza kusema, so that we can be able to make sure that the president who is sitting now tumeweza kumuondoa kwa njia ya kupiga kura. Na kura zetu ndizo zinaweza kufanya sisi tuweze kuwa na Dr. Fred Okengo Matiang'i jinsi ambavyo sisi sote tunamuunga mkono, na vile tumesema ya kwamba kwenda mbele lazima tushikane mkono. Chinga kiechio nigo batebire buna ekiama kia UPA tikebwati wanchereria konde gwensi nigo kere no bwasi oku gochia asekera omo Kenya. Wote ambao wako drive members tunawachukua kwa usawa. Hakuna mwingine special kuliko mwingine. Na ndio tunasema hivi, sisi hatuwezi rudia makosa ambayo yamewahi kufanywa na vyama vingine ama makosa ambayo tumeyaona. Kama watu ni wengi wanataka tiketi ya eneo bunge hilo ama ward hiyo, kile ambacho tutafanya, hawa watu wataenda kwa nomination, a fair nomination. Sisi hatutaki vitu za kufanywa nyuma ya curtain. Gorpoteria en Soko TV, erietariane Linet Nyambane. Tunapitia magumu sana, na yule tu kati ya wazee wote wale tunaona wanaweza safisha Kenya ni Matiang'i peke yake. Mokonyi bumurai w'ikiama gya Jubilee Mheshimiwa Jeremiah Kioni nigo bono haburi ababwatania sensemeria yo kwamerera serikali wanchirana koko boke kiama ikyo asoba chorio boke burakorekana se bunge olkarau kubwatekana no gusiria kubugima kumujumbe bwenseme yo Mheshimiwa David Kiaraho. We lost a member of parliament for Olkarau, Mheshimiwa Kiaraho the Red. Na kama imekuwa desturi ya United Opposition, we also expect them to seat ground for Jubilee Party. That was a seat at the Jubilee Party, and we as a Jubilee are ready to field a candidate and to ensure that we retain the seat on behalf of those of us in the opposition. We will be talking to the people of Olkarau and we'll be asking them to give us that support, but we also want a person who can be able to ensure that, or who will ensure that the development agenda that was there with Mheshimiwa Kiaraho is continued and is not interrupted, and the people of Olkarau continue benefiting from the benefits that were ongoing or promised, and even more that that member can bring in. Ndingine ni kusema ya kwamba we have also seen the hooliganism that we saw at Githunguri,
where Kikuyu cultural elders were attacked while they were defending their holy shrine or holy grounds that they consider sacred. And I think it is not a good thing. We have laws in this country that protect sacred places, and we don't understand why Githunguri Kiawairera, why that ground should be taken by the government. It is an area that has a lot of historical issues attached to it, and we would want our children and grandchildren to also benefit from the history of that area, which has a lot to do with where we also came from, or we believe we came from as Mwancho murigeria soroboti uru no toika omwerio hasoko komanyari aenekiwa seri tukirigambo ya mona soko sangana into na boigombo ya mono asabari kibaito bamangana bonse bane kenko ya sangiri bara senchiringia aseri bakari timu ingi makuru ase studio ya kabere bane kyamari gine chibicha kochara senchiringia Miss F Brana Chaka Kelvin na boigo Barnabas chenkoro kwa Clinton Ndigi twakoga ni robot kobia na boigo kan trakotwaro boigerio bia wemero beria gendreta sembeo yen soko TV nyasai ka wanchari tukoria ankyo no chikomera na nere Ishmael Mogere ha se MSI ya makuru ensoko ensa eyamo na boigo chinsa isato